chu keizia akipa ja mi thiwang chu kamu kan hizong le keizia kasul set awang kasul set awang ka koi kha poi chi hi khoya ko na hung ko nam te hi chi bible changa ko na hi e tu lai khang tha mi tampi tau theda hi nu cho indu ipa ate che le inu ipa thu jong ingai lo indu ipa za bol je jong het lo iga gele ka pu nat ben he tu lai khanga laya chom khat ele e khat be ki gelu te no hon jong ki langa last row hawang kamu thei pon na hi jong le atam zo front row hi kamu thei ben chom khat hi jong le ga ki gelu te hin ho iti pui wam inu ipa thu inun wam bible pakaya nanu na pa thu numun hi chu chon di a hi ati na hi agilu tanan tulai khang ho hi kaga bet zile anu apan thu khat aseile koiman angai pi ta poi hi chi chon di hi poi hi chi hi chon di hi poi tuni hi atha bela ki gelu te naute ho tuni ke jong kaloi pa le ke ni jong bangalore ko na kongkal so na hi tuni chang khat hi jong le hi chi ka sei nom cha hi le tuni namit na sin na nakile tengle na kema nakile tengle khatwe mit sinin lang khatwe gelin nanu na pa izat ve na ka sa utam nangzia keizia nanu na pa dinga blessing ham ole curse ham na hin kho chu ke ka insunga jong cho na hon jong namu mai te ko boy pu na ama dinga ka taw banga hi ama dinga ka taw jeng cho ai wang ahin poi ki khel but lo he pathian ko ma ka thun cho hi le alei se thin ko adam sunga be nang na he dik ama chu I ma cha bol te hi jong le nam be na ki san ding ja pathian ko ma ka taw na che hi kapin pi so pi na ka my own biological brother zungol ve hitan kaga gele ka puna ma jeng in hi na chu tu ni jong laya conference a jong in sunga to bang mi jong umai the hi anat dan cho eni thu ding ko ki he cho tui sa khu na hot hi da deep na bol ding asat atat kun he ru cho mi khat tui sa a khot deep hi da deep a bola nangin na ti ma ja na feel thei lo cho nei hin kho na to ding le anat dan chu ki he hin kho a bible la chapang khat hin children lai ho jong bon ma children ni cho lai reverend ho jong pathin mit mu a cho chapang hin lai cho children hin lai cho children of god pathin cha hi win chi ja hi thei chana hin kho chom chai nei sina hi pathin lungde ateng le pathinin leset a pathina ai koi pi inu ni pa thu chu ingai ngai he abana river jong te he nanu na pa thu nun atina to ai he it is say the ham to le ta kan sei nom khat min na kaloi pa hin ena zola hin ke hi kanu le ka pa kuma ka sei nga ye ka tin hi ama hi tem khat hin dan di casual thimin na ipi sei ngai dham ken phone na ve ta nga tin na ke chula ka ki chat dan nan jo ka ki thin jengin ai he kanu le ka pa jo hi ti a hi poi ka ti na ama he na hon jong namu ven ahin dan jong very casual na it is say ham serious be lo ama hin ipi ke jong zudon mi la ka hi pon pathen la ka he ipi da ai dei mo de ham ati na he na naw te ho ai wanga jo ata ba ke dinga chu kanu ka pa approval apoi mo dan chu I want them to be included in the most important decision of my life, and that is my marriage. Ki cham chen ti di pa chu ka dei pon kanu ka pan het pi a mi pi le pathian anga ki chen di pa chu kanu tu bin pathian lung se na zalin hi chi kanu ka pa to approve able to in tu ni hilai conference a kong thei jong imalam so se ka gele kanu ka pa thu kanun je a he ti hi kamu do in pathian avel velin ka thang bai na hi tu ni kho to hi ni tha hi dan kin phat hi so ta ka mang no min ai fanga apan zo ki din na achai na point khat ka sei no min chu le kita na hin kho iti teng le category chom cho kita na iti le sum le pa ya long na kita mai the ai lo zong le nana to na long na kita
ta mai the. Or it can also be nalekha sim na cho kita ta na sim mai the. Tuni kasi nom choile nalhagaw hin kho a kita ta hin kho na pui nam chipai khatbe. Ki gialute naute ho. Tuni hi conference na hung hi goal se ai lo le sports enjoyment funding se hilowa nakile teng na gel diu chu kahin khoi kita ta kapui nam pathen lungde ya kapui nam ti pa hi igel so diu ken jong ka gel diu na honong na gel diwin ka dai sai na hi khadve ka loi pa hin question khadai bolin nay mu teng le no ta in nay mu jin ka thang se ai ti na hi na ima tension na nei silo ha mai ti zin kinama ko maka reply chu zo ka sei lo he ase chama lo la ya umin na ma ko maka sei che because am ka zo chanin kita ta hin ko ko puin ka zo chanin mi ka zo le pon ka zo chanin se chu ka zo lo ni ko zo zin ka zo chanin pathen lung de ya hin ko ka pui zin kai mu teng le koi ma cha chit ka bolo koi ma cha full ka bolo koi ma kezi a thi alo le kezi a ken mi sum kani a hello le mi kezi a how do I say kezi a na kezi a mi khat hin ko ka su se ti lo je no ta kai mu the ka ti he peace ji pa hi na lung thi ma hi ji peace hi na mo mu lo he pathen na nei le na mu te te he hi ji hi ka hin ko personally ka feel na he I ma cha sumle pa ya long na boy mai the dam mo na long na nei mai the yu a hi lo zong le ha sat na gen the na ti teng le financial se a hi zi pon gen the na ti teng le atam zo in sung gen the zo hi zi in a lo le dam na ngai cha je zo a hi zi in tu ni atia ka sei nom cha hi le khang tha khat hi na kita ta hin ko na pui le pathini ipida blessing na pi lo de ham pathena ko na wang ko na iti na chan lo de ham laya song atam so maybe like 20-30% na to whole song im mai theu hi na job whole song im mai theu hi pathen lung de an ki man cha le iti pathelin pathena bu lo de ham ti pa hi kan sei no min ateng le achai na last year wang set ta in ko nu in ada ha in August 2 2005 2025 sorry August 2 2025 ajo Mumbai Tata Memorial Hospital ajo ma aina da ta win cha thil khat ka mu do chu ham ni le hi chi pathel lo pi na dinga kan sei no me na hi hi chi ni a hi ko nu hi abe ma sanga hi ka ki ho busy in chom khat set ka ki ho busy in thil tam pi ka ki ho busy in a hi wanga ka nu hin kho a ateng le ama ko ma thil khat ka mu do chu hi le hin kho hi ma cha hi poi ni ka mu do na hi sumle pai izzat na nei zong le sumle pai izzat na nei zong le hin kho hi pathen kho da me ti hi ka mu che na hi mi thi tu kaza zen ka kom ta ka unu a be pe ra chu realization ka nei chu oh hin kho hi ma cha hi boy tu ni laya e hon future plans bolo cho future plan chu bol lo di tina a ka se hi boy future plan chu hi bol diu a hi wanga chu pathen to iki guiz up na pa hi tan ti nei lo i tu zinga yo he azi chu tu ni laya kuna ka chi teng le zong accident a zong ka thi the he nau te ho hin na le thi na ki it's just a blink of eye na mi pe ka azong mi thi the he ke zong ka thi the e ho zong thi the chizia as much as we prepare for the best we should also prepare for the worst. And when I say worst, I don't mean to say in a bad sense. Na siya kasi, boy, tu ni hi kahin ko achay na ni ko ahile, hoy lang kazot di ham. Lang kazot di ham, nalhun na chu hoy lai ham. Is it heaven? Is it hell? Hichipahi, ati chan ki gelutin. Kasi jo at the end of the day, sumle pa izat na nei zongle, hausat na izat na nei zongle, pathen na nei lo le, iti ni ko ding le, hin ko cho ma cha hi zi ta pon, chija tu ni kan se na hi thil tam pi kan job zengin hi zongle, hi de bang phat pha ka mui ka ki pa ma zengin avel vela ka din lo de hi ze chun, ka insung mi thalenga albana. Personally, from my side, I just want to say thank you so much. Kaki pa mama zengin hitapang nilong pinya
til khou na thu nei chan sa hi abana ki ho zong kadam le jing le Bangalore ka kile diwa hitan sa lumse tain safe journey adinga zong tauna nei gel do win ti cha chai na kan se hi e ka ki ba e